Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro gatanu kuri gatanu. Ni amakuru akomeje kugarukaho hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, hakurya y'ishyamba rya Kibira ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Ndaza kubwira ko mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo abantu 6 bagizwe intere mu gitero cyagabwe mu muryango umwe. Abantu 6 rero bo mu muryango umwe bakomerekejwe bikomeye cyane n'ibitero bagabweho n'abantu bagera kuri 12 bitwaje intwaro ubwo bagabaga igitero muri uru rugo ruherereye mu mudugudu wa Ndendere muri komine ya Ibanda mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, bagasiga uyu muryango bawugize intere. Ndaza kubwira aho byabereye ndetse n'icyo M23 nk'ifite uyu mujyi yatangaje mu buryo bukomeye cyane. Ndaza kandi kukubwira ko intare za Sarambwe zongeye kwigarura ibindi bice hano muri Kivu y'Amajyepfo. Magingo yangaya intare za Sarambwe zikomeje gukora operation ikomeye cyane, zikomeje gukora ibikorwa bikomeye cyane bigaragaza ko bashaka gufata teritwari ya Uvira nubwo bamaze iminsi baracecetse batagaragaza ibintu bikomeye cyane. Magingo yangaya rero M23 yamaze kugera mu gace kitwa Bwenda ndetse n'ubundi buce bukomeye cyane. Ese aka gace ka Bwenda kavuze iki? Ese kagiye gufasha iki M23 kuba yafata teritwari ya Uvira? Ibi byose muhame mbabwire amakuru akomeye cyane. Ndaza kandi kubabwira ko no muri Kivu y'Amajyaruguru hari amakuru akomeye cyane ari kugenda aturukayo muri teritwari ya Warikare. M23 yongeye gukubita bikomeye cyane abazalendo, ibagira intere ku buryo bukomeye cyane, ndetse magingo yangaya amakuru aranavuga ko umwe mu bazalendo bakomeye cyane yawe nahasize ubuzima wari uyoboye urugamba. Ndaza kubikubwira. Ndaza kandi kukubwira ko uwitwa Corneille Innocent Kaino wahoze mu buyobozi bw'umutwe wa M23 yasabye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwegura by'aka kanya kuko yananiwe gukemura ibibazo byugarije abanyekongo. N'ubusabe Kaina yatanze biciye mu nyandiko ndende uyu mutwe we ayoboye witwa CNRC watangaje abinyujije rero mu itangazo yasohoye avuga ko Tshisekedi nategura ngo bazamweguza. Ese uyu Corneille Kaina wahoze mu mutwe wa M23 ni muntu ki? Ese yaba ari guteganya iki ko yatangaje bikomeye cyane amagambo akomeye cyane? Uyu nguyu rero Corneille Kaina akorera mu ntara ya Ituri ndetse no mu bindi bice byo muri Kivu ya ruguru. Ndaza kandi kukubwira magingo yangaya andi makuru akomeye cyane. Yitwa Minisitiri wa Justice muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constantin Mutamba, uyu nguyu yigeze kwivugira ko ngazica Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uyu nguyu yeguye. Minisitiri w'ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constantin Mutamba uyu yamaze kwegura mu buryo bukomeye cyane kugira ngo akurikiranwe n'amategeko cyangwa akurikiranwe imbere y'ubushinjacyaha. Constantin Mutamba magingo yanga arashinjwa ibyaha bikomeye cyane, tugenda tubigarukaho, ariko yegujwe mbere yuko agezwe imbere y'ubushinjacyaha kugira ngo abe yakatirwa igihano cyo gufungwa burundu cyangwa abe yanyongwa. Uyu nguyu byageze naho avuga ko ngazafunga Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse anagaragaza ko magingo yangaya uyu nguyu ngari umwere, ariko Kinshasa ntibyemera. Rero kuba yaravuze ko ngazafunga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ntabwo ari cyo azira. Azira kunyereza miliyoni 19 z'amadolari ya Amerika yaragenewe kubaka gereza ya Kisangani mu murwa mukuru w'intara ya Shopo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu rero yamaze kweguzwa kugira ngo agezwe imbere y'ubushinjacyaha. Ndaza kandi kubwira andi makuru akomeye cyane. Yitwa Ingabire Victoire. Uyu nguyu yatumijwe n'urukiko rukuru. Uyu Ingabire Victoire w'ishyaka rya Darfa Umurinzi ritemewe n'amategeko mu Rwanda, yatumijwe mu rubanza rw'abakekwaho gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda ruri kubera mu rukiko rukuru rwa Kigali. Ndaza kukubwira rero dosiye ya Ingabire Victoire yose ndayifite hano imbere yanjye. Ndaza kandi kukubwira andi makuru akomeye cyane. Magingo yangaya Israeli yongeye guhura n'akaga gakomeye cyane. Iran yongeye kumanura ibitero simusiga
kuri iki gihugu cya Iran, ndetse binasiga Iran yongeye kwangiza bikomeye cyane ibikorwa remezo bya Israel. Magingo yanga rero perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yamaje kwizeza bikomeye cyane minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ikintu gikomeye cyane ngo kigiye gufasha Israel kuba yasubiza inyuma Iran. Ibi byose ndaje mbikubwire, reka mbahereze ikaze n'abasabe gukora subscribe mwe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5 kuri 5. Reka munyemerere mpere muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 yabohoje kandi gace irushaho gusatira teritwari ya Uvira mu buryo buremereye cyane, ndetse magingo y'engaya amakuru anavuga ko M23 yamaze kohereza bamwe mu basirikare bakomeye cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 na twirwaneho ryamaze gutangaza ko ryamaze gubohoza agace kamwe muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Walungu. Magingo y'engaya aka gace bakabohoje bagakuye mu maboko y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, na gace kitwa Bwenda. Magingo y'engaya aka gace ka Bwenda urebeye kuri mapu gaherereye neza hafi ya teritwari ya Walungu ndetse na Uvira. Biravugwa ko aka gace ka Bwenda umutwe wa M23 wigaruriye kabarizwaga muri groupement ya Karongo, aha ni muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Mu busanzwe aka gace kari muri groupement kari muri no groupement gaherereye mu ntera ngufi uvuye muri centre ya Nyangezi. Uyu ni mujyi mukuru rero w'ino teritwari ya Walungu. Aha Nyangezi naho hagiye habera ibitero bikomeye cyane. Uyu mutwe rero M23 aka gace ka Nyangezi ko wakabohoje mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, ndetse M23 kandi ubwo yari maze gufata umujyi wa Bukavu yahise ifata ino Walungu, ariko aka gace ka Bwenda ko kari kataravamo, kandi ni agace gakomeye cyane kari karimo abazalendo benshi cyane ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ni imirwano yo gufata aka gace ka Bwenda yabaye hafi amasaha agera kuri 2 nyuma yuko M23 yarasaga mu birindiro by'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi, ikabigira ubushwanyu ikabitwika mu buryo bukomeye cyane. Ibi byanatumye abaturage baturiye aka gace bahungira mu bice bitekanye nk'uko amakuru akomeza ava muri bice abivuga. Aka gace ka Bwenda M23 igafashe mu gihe M23 imaze no kwigarurira ibice byinshi muri teritwari ya Walungu, kuko mu minsi ishize yafashe umujyi wa Kaziba, umujyi wa Ruhwinja ndetse n'utundi duce duherereye muri no teritwari, ndetse n'imisozi yose ireba muri Uvira ndetse na Mwenga utibagiwe ndetse na Walungu. Magingo yanga aka gace bafashe birasa nkaho M23 navuga ko noneho iteye intambwe ya mbere yo kuba yafata ino teritwari ya Uvira, kuko aka gace ka Mwenga aka gace nyine bigaruriye muri Kivu y'Amajyepfo hano muri teritwari ya Walungu kitwa Mwenda, kagiye guharurira amayira intare za Sarambwe kuba banyarukira noneho muri ino teritwari ya Uvira imaze iminsi ivugisha benshi amangambure. Aka gace birasa nkaho ariko kari gasigaye hano Walungu kugira ngo babe bizera ko byibuze baba bamanuka muri no Uvira ku bwinshi, kuko M23 magingo yanga y'amakuru aravuga ko yamaze kohereza bamwe mu barwanyi bakomeye cyane b'uyu mutwe wa M23 muri no teritwari ya Uvira nyuma yo gufata aka gace ka Mwenda. Amakuru ahari nuko Brigadier General Bernard Byamungu yamaze kuba akandagira muri teritwari ya Uvira ngafite abarwanyi bagera kuri 5. N'abarwanyi rero bo muri M23 nabo bakomeye cyane. Ibi rero byagiye bitera ubwoba abaturage benshi bagiye babonesha amaso yabo abarwanyi ba M23, ariko nta makuru akiri mu ibanga kuko M23 yirinze gutangaza bikomeye cyane kwishaka gufata ino teritwari, kuko ishaka gufata ino teritwari ihita yirukana umurundi ku butaka bwa Kongo. Ese izabikora gute? Ni ugukomeza tukabitegereza, kuko ni nacyo kiri gutuma badafata ino teritwari ya Uvira, kuko ama operation yagiye akorwa ino teritwari yakaba yarafashwe, ariko umurundi aracyari hatari cyangwa aracyagaragara ku rugamba mu buryo ukomeye cyane. Reka munyemerere n'ubundi nkiri hano muri Kivu y'Amajyepfo nkubwire ko abantu 6 bo mu muryango umwe bakomerekejwe bikomeye cyane mu ijoro, bakomerekeye mu bitero bahasize ubuzima
bamwe abandi barakomereka. Ni mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere ubwo abagabo barenga 12 bitwaje intwaro bagabaga igitero gikomeye cyane mu rugo ruherereye mu mudugudu wa Ndendere muri komine ya Ibanda mu mujyi wa Bukavu. Nk'uko byatangajwe rero n'abatangabuhamya, batubwiye ko magingo aya ngaya aba bagizi ba nabi binjiye ku ngufu mu rugo rw'umuryango wa Macha Mbalemba uzwi ku izina rya Lenilo, bahita batangira kumukubita ndetse no gutoteza abagize umuryango. Nyuma rero y'uko babakoreye ibi bikorwa bikomeye cyane by'iyicarubozo, basahuye amafaranga yabo menshi, ibikoresho by'agaciro bari batunze birimo n'amabuye ya zahabu, za telefoni ngendanwa ndetse n'ibindi bikoresho bifite agaciro ko hejuru. Rero bamwe mu bakomeretse muri iki gitero, abandi barashwe, bamwe bakomeretse abandi bararaswa, ni abo muri uyu muryango rero uyu mugabo wari ufite amafaranga menshi. Sosiyete sivile muri aka gace rero yamaze gutangaza ko aba bagizi ba nabi bishobora kuba ari abazalendo baba biyambitse gisivili, n'ubundi nabo ni abasivili ariko batambaye impuzankano ya FARDC bakaza guhungabanya umutekano. Rero ubuyobozi bw'igihugu, ingabo ndetse n'inzego z'umutekano zirahamagarirwa gufata inshingano zo kurinda abaturage no guhangana n'ubwicanyi buri guhitana inzirakarengane buri munsi. Ariko Tshisekedi ibyo ntabikozwa, ikimuraje inshinga ngo ni ukwirukana M23 nyamara akirengagiza abaturage, kandi M23 nayo yamaze gushinga urukuta rukomeye cyane. Tshisekedi icyo ashaka ngo ni ukwigarurira umujyi wa Bukavu ndetse n'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cyaho aricyo Kavumu. Reka munyemerere nkomereze mu bindi biri kuvugwa. Yitwa Corneille Innocent Kayina wahoze mu buyobozi bwa M23 yasabye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwegura by'aka kanya kuko yananiwe gukemura ibibazo byugarije igihugu cya Kongo. N'ubusabe Kayina yatanze biciye mu nyandiko ndende umutwe we wa Coalition Nationale pour la Libération du Congo cyangwa CNRC wasohoye. Uyu Corneille Kayina usanzwe ari umugabo mukuru w'ishami rya gisirikare ry'uyu mutwe rizwi nka Force Nationale pour la Libération du Congo, FNLC. Rero uyu mutwe niwo yishingiye, yashyizeho umukono rero kuri iyi nyandiko igizwe n'amapaje agera kuri 13 yandikiye Perezida Faci. Abandi bayisinyeho rero harimo perezida w'uyu mutwe witwa Dido Manyiroha ndetse n'umuvugizi w'uyu mutwe mu bya politike witwa Lanikan Kayukan Tengo. Inyandiko rero uyu mutwe wasohoye igaruka ku bibazo bitandukanye bimaze imyaka myinshi byugarije inzego zose z'ubuzima bw'iki gihugu cya Kongo, haba mu za politike, igisirikare, umutekano, ubutabera, ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. N'ibibazo rero byose uyu mutwe wa Kayina wasohoye wagaragaje rero ko ubutegetsi bwa Perezida Faci ati ari ubutegetsi bubi cyane bukwiye no kuvaho. Nk'uko rero mu bijyanye na politike n'imiyoborere, Corneille Kayina n'umutwe we bashinja Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na bamwe mu bayobozi kuba batareba inyungu z'igihugu ahubwo bakareba inyungu zabo bwite magingo aya ngaya. Ni ibintu bikomeye cyane. Ndetse uyu Corneille Kayina nubwo yahoze ari mu bayobozi ba M23 ndetse yari mu banakomeye cyane, yagiye agaragara kenshi mu kugaragaza ko ashaka impinduramatwara muri iki gihugu. Ndetse mu byo Kayina n'umutwe we bananenga Kinshasa harimo na ruswa ikene wabo, kugura abo ishaka, kwiyegereza abishaka, Tshisekedi nyine akiyegereza abo mu muryango we. Ibi byose rero nibyo Corneille Kayina agenda agaragaza. Reka munyemerere n'ubundi nerekeze kuri Minisitiri wa Justice Constantin Mutamba. Uyu yamaze kweguzwa mu buryo budashidikanywaho magingo aya ngaya. Arashinjwa kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika yaragenewe kubaka gereza nkuru ya Kisangani ni mu murwa mukuru w'intara ya Shopo. Minisitiri w'ubutabera Constantin Mutamba Tungunga yeguye ku nshingano zo kuyobora Minisiteri y'ubutabera. Ni icyemezo Mutamba yatangaje mu ijoro ryo ku ya kabiri tariki ya 17 Kamena 2025 bivugwa ko ndetse iki cyemezo yamaze kukigeza muri
yamaze kukigeza kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Amakuru yizewe avuga ko inama yahuje aba bagabo bombi yamaze amasaha hafi abiri, biteganyijwe ko rero kuri uyu wa gatatu Constantin Mutamba ageza kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Tuluka ibaruwa y'ubwegure bwe. Mutamba afashe icyemezo nyuma y'iminsi mike ubushinjacyaha mukuru w'urukiko rusesa imanza Firmin Mivonde amubujije kurenga i Kinshasa. Mivonde yafashe iki cyemezo nyuma yaho tariki ya 15 Kamena 2025 inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imwemereye kugeza Minisitiri Constantin Mutamba mu rukiko akaburanishwa ku cyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika zari ziteganyirijwe umushinga wo kubaka gereza nkuru ya Kisangani mu murwa mukuru w'intara ya Shopo. Mu minsi yashize uyu mugabo yamenyekanye cyane kubera imvugo ze zibasira u Rwanda, aho yavuze ko ateganya kurutera ndetse agakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse byageze n'aho avuga ko azafunga Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame n'abanyekongo yise abagambanyi bakomeje ngo kugambanira igihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aherutse kugaragaza ko urwango Constantin Mutamba Tungunga afitiye u Rwanda rwagombaga kumugaruka mu buryo nk'ubu ndetse n'ubundi butaraza. Yego, none icyo ndi kuvuga rero ni iki? Intambara yo bari kuyitegura, byanga bikunze bari kuyitegura, nagira ngo ubyumve ko bari kuyitegura. Umugambi urahari kuko magingo ya ngaya bari gutegura, navuga ikintu gikomeye cyane, bisa nkaho byanacecetse. Tshisekedi ntabwo akivuga na Evariste ntabwo akivuga. Yego, ikiriho nuko ngo bari kugirana uruzinduko mu buryo bw'ibanga birikomeye. Yego, ne Evariste urabyuka ko aherutse Kinshasa bikamenyekana ko yagiye Kinshasa nyuma bitigeze bimenyekana. yego, Tshisekedi nawe hari amakuru avuga ko yaba amaze iminsi mu Burundi, ngo yagiye kuganira n'uyu mugabo ibintu bijyanye n'uko ngo bategura ibitero yego bikomeye cyane. Indi nkuru yashimangiye ko haba hari umugambi, hari imyitozo yagiye ikorerwa mu kibira, ariko iyo myitozo yarimo aba FDLR, FARDC, abazalene n'imbonerakure, yego, ndetse harimo n'aba bano ba za Rudurunana. Noneho iyo myitozo Bwana Nsanzimfura yego yagiye ikomwa mu nkokora. Urumva? Yagiye ikomwa mu nkokora. Utese byabaga bigenze bite kugira ngo iyi myitozo itagira gute idakorwa? Habayeho inkuba igira ikirakubita. Urumva? Habayeho inkuba igira ikirakubita hariya mu kibira ihitana abarundi batari bake. Urumva? Noneho bihita bisa naho bikanze ko hari ama operation yabatangiye gukorwa, bavugaga bo ingabo z'u Rwanda, bikanaga ingabo z'u Rwanda muzaba zatangiye ngo gukora ama operation yishwa yo kubahitana. Bisa nkaho bicitse intege. Ubusabe bwa FDNB na FARDC basaba abitwa FLN, CNRD FLN kujya kubafasha kurwanya M23 ngo na Red Tabara muri Kivu y'Amajyepfo bwabaye rejected. FLN yaratsinzwe. FLN imaze iminsi ihanganye, yakuyemo akarenge ihungira mu kibira. Yego, oya ntabwo bigeze rega FLN ntabwo yigeze irwanira hariya muri Kivu y'Amajyepfo ifatanyije na coalition. Yo barahunze baza kwisuganyiriza mu kibira. Yego, bati turashira tutaratera u Rwanda kandi rero umugambi. Noneho bihita bibyara amahari hagati yabo na FDNB. Urabizi bamaze iminsi nabo ubwabo barasana, abagera ku 100 nibo bamaze kwasiga ubuzima mu mezi 3 ashize. Ikigezweho rero ni iki? Twagarutse kubyatangajwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga, atangaza ko ingabo za FDLR ziri hariya mu Burundi ari nyinshi kandi ziri kwisuganya, yatangaje umubare urenga 10,000. Kuri ubu rero ikivugwa ni iki? U Rwanda rwashimangiye ko mu by'ukuri rukiryamye amajanja ku mugambi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye ndetse n'uwa Congo Felix Antoine Tshisekedi. Yego, bigaragaza ko rero babizi neza cyangwa se u Rwanda rufite amakuru ko ibijyanye n'ubutasi u Rwanda ruba ruri hejuru, rufite amakuru y'uko intambara yaba iri gutegurwa n'ibihugu byombi byo gutera u Rwanda. Yego, ni ingingo mbona yagarutseho na Ambasaderi Urujeni Bakuramutsa uhagarariye u Rwanda muri Loni no mu yindi miryango mpuzamahanga iherereye i Geneve mu Busuwisi. Ni mu ijambo yagejeje ku nteko rusange ya 59 y'akanama k'uburenganzira bwa muntu. Uyu Ambasaderi Bakuramutsa yagaragaje ko kuva mu mpera za
2021 bakuramutse. yego u Rwanda ruhanganye n'ikibazo cy'impungenge ku mutekano warwo ziterwa ahanini n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igiteye impungenge by'umwihariko ni ubufatanye bwongerewe imbaraga hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'aba FDLR bashyigikiwe na Kinshasa ndetse n'umutwe wafatiwe ibihano na Loni ariwo FDLR ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 kandi ukaba ukomeje no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Yakomeje agaragaza ko ibindi biteye inkeke ngari imitwe yitwaje intwaro irenga 200 ibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo n'ubushotoranyi iki gihugu cyagiye gikorera u Rwanda mu bihe bitandukanye. Ikindi nanone ngo giteye inkeke ni ibitero byinshi byagiye bigabwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku Rwanda birimo kurasa ku butaka bw'u Rwanda, kuvogera ikirere cy'u Rwanda bikozwe n'indege z'igisirikare cya Kongo no gushimuta abanyarwanda baba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisa n'ubukangurambaga bwateguwe bw'imvugo z'urwango zibasira abanyekongo cyane cyane abavuga ikinyarwanda. Indi ngingo bakuramutse yagarutseho ni imvugo zitandukanye zagiye zikoreshwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi wa Kongo bagaragaza ko biteguye gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu Kuboza 2024 Tshisekedi urabyibuka nibwo yumvikanye abwira urubyiruko rw'i Kinshasa ko yiteguye guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda binyuze mu cyo yise kubohora abanyarwanda. Abanyarwanda ati ni abavandimwe bacu, atahubwo bakeneye ubufasha bwacu kuko ati baraboshywe. Ibyo ni byavuzwe na Ndayishimiye. Ati rwose bakeneye ubufasha, ati kandi ni abavandimwe bacu, ati tuzakora igishoboka cyose kugira ngo babohorwe. Ni imvugo kandi yaje kongera gushimangirwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi nawe avuga ko ngagambiriye gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ngakabohora urubyiruko rw'u Rwanda rugasubirana ubwigenge. Muri iyi nteko rusange Ambasaderi Bakuramutse yanagaragaje ko aya magambo ngateye impungenge kandi ko ngatigeze arenza ingoyi na gato. Ati wenda ikindi giteye impungenge cyane ni imbwirwaruhame za Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye bashize amanga mu guhindura ubutegetsi mu Rwanda. Babivuga nyine ni ikintu rero cyarushijeho kuzamura umwuka mubi kandi kidashobora kurenzwa ingoyi nk'uko byatangajwe. Hanyuma yagaragaje ko ikibazo cy'ama M23 cyaturutse ahanini ku kwirengagiza akababaro k'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ashimangira ko ntaho gihuriye n'amahanga. Ati agahinda kabo ntabwo katijwe umurindi n'igihugu cy'amahanga nk'uko bikunze kugarukwaho kenshi mu mbwirwaruhame, ahubwo gafite imizi mu guhuzwa imvugo zihembera urwango no kwicwa. Ati rero ibi ni ibibazo byo gutsindwa kw'imiyoborere bikwiriye gukemurwa na guverinoma ya Kongo. Ambasaderi Bakuramutsa yanashimangiye ko u Rwanda rugifite ubushake mu biganiro bigamije gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe cyose bizaba bitabogamye cyangwa ngo bibe igikoresho cya politiki. Nibyo ngibyo. Yego bwana Fabien na murawenda kuri iyi ngingo hari amakuru menshi cyane ari kuvugwa. Avuga ko nubwo Evariste Ndayishimiye ari gutegura byinshi bitandukanye na Tshisekedi nyine bategura ibitero ku Rwanda ndetse n'uburyo ngo barwanya M23 mu burasirazuba bwa Kongo, ariko hari n'andi makuru avuga ko Neva yaba yavuye ku izima. Ngo yaba yaravuye ku izima ahubwo ategereje uburyo bizakorwamo kugira ngo aganire n'abayobozi b'u Rwanda ku kijyanye no kuzahura umubano w'Uburundi n'u Rwanda. Rero bingibi n'ubundi bigenda bivugwa, ariko Neva we yagiye abihakana kenshi, avuga ko nta biganiro ashaka kugirana n'u Rwanda ngo ko rushaka kumutera. Tshisekedi urabizi we nta kindi kimuba mu mutwe usibye kuvuga ko M23 ngo ari ingabo z'u Rwanda zamuteye, ariko nawe nta kibivuga. Magingo yanga rero u Rwanda kuba rutangaza ko umutekano warwo ukwiye kubahwa ni imvugo ifite ishingiro kandi yumvikana, igaragaza n'ibimenyetso bifatika yagiye igabwaho u Rwanda rwagiye rugabwaho ibitero bitandukanye byasize kandi u Rwanda narwo rwongeye kugaragaza nyine ibi
rero kubigaragariza Loni Mm, kubigaragariza akanama ka Loni ntabwo ari rimwe bibaye, yego. ni gushyira Ni kenshi. kenshi. Yego. Indi ngingo Hmm? turebe hamwe ku bijyanye n'ingingo yo gutaha kwa SADC. Gutaha kwa SADC, izi ngabo ziri gutaha, hamaze gutaha icyiciro cya kimwe, ariko umubare watangajwe biteye urujijo. Urabivuga wiki deje hatashye mu mpera za kino cyumweru twasoje, hatashye abagera kuri 249 ngira yo nibuka neza. yego, ni hafi aho. None se kwanga hari gutangazwa ibihumbi birenga 2. Magingo aya ngaya hamaze gutangazwa ko hamaze kuva mu burasirazuba bwa Kongo ingabo za SADC zirenga 2200. Zatashye ziterera. Ni ibyagiye bitangazwa ni kenshi na SADC, Yego. bavuga ko bashaka gucyuriza ingabo zabo ariko itangazamakuru ritababonye. Rero ntabwo ibyo byose bari kubikora kuko ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Yego. Nicyo cyabaye, ariko SADC iri gucyura ingabo mu buryo bwa bucece. Hari n'izita nk'ubu ibyiciro bavuga 3 bimaze gutaha. Yego. Tuzimo kimwe. Tuzimo icyiciro kimwe kigizwe n'abari 700 batashye. Ariko hakaba hari ibindi byiciro ngo byatashye mu buryo bw'ibanga. Yego. Dushobora no kwicuriza ingabo zanashizeyo mu buryo tutazi natwe, ahubwo tukumva ngo SADC kwisha yararangiye. Yego. Icyo nshaka tugarukaho rero ni byatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo, ni Generali Ruduzani Mafanya, yasobanuye ko ingabo z'umuryango w'ubukungu n'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC ngo zitanyura ku kibuga cy'indege cya Goma bitewe n'uko kugisana bitari gushoboka, ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butabigizemo uruhare. Mu biganiro byahuje abahagarariye SADC na AFC M23 tariki 28 Werurwe 2025, impande zombi zemeranyije gusana ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo ingabo zari mu butumwa bw'uyu muryango zirimo iza Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania zizakinyureho zitaha. Umubano mushya w'ingabo za SADC na AFC M23 wazambye muri Mata 2025 ubwo iri huriro ryazishinjaga kugira uruhare mu bitero byagabwe mu bice byo mu burengerazuba bwa Goma nka Mugunga, byari bigamije kwisubiza uyu mujyi zambuwe tariki 27 Mutarama. Ingabo za SADC zatangiye gucyura ibikoresho byazo tariki 29 Mata zibinyujije mu muhanda wa Rubavu Kigali Rusumo mu Rwanda. Nyuma yaho uyu muryango urusabye inzira, byagaragazaga ako rwose gahunda yo kunyura ku kibuga cy'indege cya Goma yahagaze. Nyuma yo kwakira icyiciro cya kabiri cy'abasirikare ba Afurika y'Epfo bahoze hariya mu butumwa bwa SADC mu burasirazuba bwa Kongo, General Ruduzani Mwafanya ku ya 15 Kamena yasobanuye ko nubwo uyu muryango na AFC M23 ngo byaremeranyije gutunganya no gusana ikibuga cy'indege cya Goma, byagaragaye ko bidashoboka leta ya Kinshasa itabigizemo uruhare. Ruduzani Mwafanya yagize ati ubwa mbere twatekerezaga gusana ikibuga cy'indege cya Goma cyangiritse, ariko twaje gusanga bidashoboka mu gihe leta ya Kongo itabifitemo uruhare kubera ko Goma ni ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati bityo rero twatekereje ubundi buryo bwo gukoresha umuhanda tukageza abasirikare bacu aho bahurira bakabona gufata indege. Nyuma yo gucyura ibikoresho muri Mata na Gicurasi, ingabo za SADC zatangiye gutaha ku bwinshi tariki ya 12 Kamena 2025 zinyura mu Rwanda zikomereza i Dar es Salaam muri Tanzania kugeza ku ya 16 Kamena hamaze gutaha ibyiciro bitatu. Hamaze gutaha ibyiciro bitatu bigizwe n'ingabo zirenga 2200. Byantunguye. Byantunguye cyane. Biratunguranye desha nta no bitatungura. Byaba byarabaye ngombwa se ko hatashyira icyiciro mu buryo bw'ibanga amasaha y'ijoro batwawe n'abaringa. Birashoboka ko hatashye icyiciro kindi, gusa ntabwo ubutwari bwabo twabonera mu gutaha. Urumva intsinzi yabo ntabwo twayibonera mu gutaha rwose. N'ubundi bafite ikimwaro barataha bihisha, kirahari cyane. Yego, kuba baraduciye muri humye byo ntabwo cyaba ari icyaha cyacu. Hanyuma indi nkuru twagarukaho, reka twinjire noneho mu biri kugenda bitangazwa byatunguranye cyane. Imiryango
itegamiye kuri leta yashinje Jean Pierre Bemba minisitiri w'ubwikorezi yego kuba amacakubiri. Ikigo cy'ubushakashatsi ku burenganzira bwa muntu ni IRD ni ikigo cy'ubushakashatsi ku burenganzira bwa muntu ni IRDH ndetse n'umuryango utegamiye kuri leta witwa Justicia Asbel rero kuwa mbere tariki ya 16 Kamena nibwo bamaganye mu itangazo basohoye bagaragaza ibyo minisitiri w'intebe wungirije akanaba na minisitiri w'ubwikorezi Constantin Jean Pierre Bemba yagiye atangaza ku mvugo zibiba urwango basanga ngo ari politike y'ibinyoma. Iyi miryango rero yombi irashinja minisitiri Jean Pierre Bemba gukoresha ingamba zo gutangaza ibinyoma binyuranyije rero n'amahame y'ukuri ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubunyangamugayo, ati bigomba kuranga politike, ati ntabwo yigeze bikurikiza. Bahamagariye rero guverinoma kwanga propaganda iyo ari yo yose ishobora guteza amakimbirane muri politike no guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Ibirego bidafite ishingiro bishinjwa umushoferi wa Katumbi ni ukuvuga ngo ni imiryango itegamiye kuri leta ikomeza ivuga ko ihangayikishijwe cyane cyane n'ikiganiro cyatangajwe tariki ya 9 kugeza ku ya 10 Kamena 2025 kuri Radio Top Congo, aho Jean Pierre Bemba yashinjaga rero ko aho yashinjaga ibintu bidafite ishingiro bidafite n'ibimenyetso bifatika, avuga ko umwe mu bashoferi ba Moise Katumbi Chapwe witwa Kafushi ko ngo yatangaje ko kugeza ubu ngubu ububiko bw'intwaro buri mu kibanza cy'ubwubatsi bwa Imulonde. Yego, icyakora nk'uko iyi IRDH na Justicia babitangaza, iperereza ryabo ryerekanye ko nta kimenyetso cyemeza ibyo birego. Urubanza rwaje kurangira umushoferi arekuwe nk'uko iyi nkuru dukesha mediacongo.net ivuga. Kwibasira Katumbi ni umwuka mubi ushingiye ku moko. Itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara rivuga kandi ko minisitiri w'intebe wungirije yakwirakwije inkuru y'ibinyoma avuga ko Moise Katumbi yahunze igihugu rwihishwa nyuma y'uko bivuzwe ko mu kibanza cye havumbuwe intwaro. Icyakora imiryango itegamiye kuri leta ivuga ko ifite ibyangombwa byemewe, harimo uruhushya rutangwa n'ikigo gishinzwe indege za gisivile byerekana ko urugendo rwa Moise Katumbi rwari rwemewe. Imiryango IRDH na Justicia iramagana imvugo za Bemba babona ari mbi cyane, aho akunze kwibaza ku bwenegihugu bwa Congo bw'abanyapolitiki bamwe na bamwe nka Joseph Kabila na Moise Katumbi. Bemeza kandi ko aya magambo ashobora kongera amacakubiri ashingiye ku moko no kwangiza ubumwe bw'igihugu. Bumvikana cyane. Yego, indi nkuru twarebera hamwe ni ibiri kugenda bitangazwa na Vital Kamerhe. Yes, ni ibiri gutangazwa na Vital Kamerhe. Noneho yego ndahamya ko ndakeka ko yakoresheje hagati mu ntozi. Ahangaha sinzi niba Kinshasa dosiye ze zigiye kongera zibyuke. Yego, urabyuka ko minsi ishize Vital Kamerhe yari mu mazi abiri. Yego, ndetse byanagaragaraga ko ashinjwa kutamagana yo 23. Yego, noneho bisa nkaho none yanabishimangiye. Avuga ko urumva ngo abakozi ba leta bari mu bice biri kugenzurwa n'uyu mutwe ngo bagomba gukomeza guhembwa, ati nta kabuza ni mu gihugu, ati ntabwo bakwiye guhezwa, ati ntabwo bakwiye guhezwa kabisa. Uyu ni perezida w'inteko nshinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vital Kamerhe. Yasabye ko cyangwa abantu bose cyangwa abakozi bari mu bice biri kugenzurwa na M23 nabo babona imishahara yabo bagakomeza guhembwa. Yego, ibi rero yabisabye ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 15 Kamena mu ijambo rye ryasozaga inama isanzwe y'imitwe yombi y'inteko nshinga amategeko ya Kongo. Yego, Vital Kamerhe yagize ati nk'uko twabishimangiye mu nama nyinshi
muri iki gihembwe ati twongeye gusaba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na minisitiri w'intebe ndetse n'abagize guverinoma bose ko imishahara y'abakozi ba leta n'abakozi b'ibigo bya leta mu turere twigaruriwe ati ikomeza gutangwa ku gihe, ati intambara ntigomba kwemerwa kuba urwitwazo rwo gutanga ibihano bibiri kuri aba baturage. Ibi rero ngo ntabwo ari ibintu bishya kuko Vital Kamerhe yibutsa ko mu gihe cyashize uburasirazuba bwa Kongo bwari bwarigaruriwe n'abanyamahanga, abakozi ba leta batigeze bahagarikirwa imishahara. Ati kuki bahagarikirwa imishahara kandi ari abakozi ba leta? Yego, ati rero no kuvuga nuko abatuye mu bice abakorera mu bice M23 igenzura ari abakozi ba leta bakomeze bahembwe. Yego, bakomeze bahembwe kandi bahembwe na Tshisekedi. Yego, Maginganga Vital Kamerhe yagiye avuga ati twarabikoze igihe harigaruriwe avuga nyine mu burasirazuba bwa Kongo. Ati igihe harigaruriwe na Uganda n'u Rwanda. Ati kandi icyo gihe twari dufite imitwe irenga 6 y'inyeshyamba. Ati ibice bigera kuri 3 bya 4 by'igihugu byose byari byarigaruriwe ariko umushahara ukomeza gutangwa. Ati rero twaranabikoze dushyigikira abakoresha bacu. Ati tuzana n'abandi bashoramari mu by'ubukungu bo muri Bukavu, Goma, Butembo, Beni, ati babazana muri Kinshasa. Ati bungukiye muri iki gikorwa ndetse mu gihe rero mu nkunga zagiye zitangwa n'ikigo cy'iterambere ry'inganda. Ati niho bagiye babonera imishahara yabo. Mu ijambo rya Vital Kamerhe kandi yanatangaje ko yakanguriye bikomeye cyane bagenzi be mu nteko ishinga amategeko n'umutwe w'abadepite kurwanya icyo yise intambara y'ubushotoranyi y'u Rwanda burasirazuba bwa Kongo ikorwa na M23. Indi nkuru igezweho ni Busu Bwangwi Nshombo Patrick. Busu Bwangwi Nshombo Patrick, iri zina rirakomeye cyane. Uyu rero mu ihuriro Alliance Fleuve Congo yahawe inshingano, urumva, zo kuba guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Tariki 16 nibwo yazihawe ndetse yaje gutangira n'imirimo ye kuri ubu ari kuzuza inshingano. Yarahiriye inshingano zo kuba guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo ari kumwe na guverineri wungirije w'iyi ntara ushinzwe ubukungu, imari ndetse n'iterambere yitwa Mukiza Sabine Shagadi. Bombi rero barahiriye imbere y'abayobozi ba AFC M23 barimo umuhuzabikorwa wayo Colonel Nanga ndetse n'umwungiriza we akanaba perezida wa M23 Bertrand Bisimwa. Nagira ngo ko hari n'abandi hari kandi guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto n'abandi banyacyubahiro batandukanye nabo bari bahariye. Guverineri Busu Bwangwi nyuma yo kurahira yatanze isezerano ry'uko agiye gukorera hamwe n'abaturage batuye umujyi wa Bukavu mu rwego rwo kugera ku ntego za AFC M23. Ati uyu munsi ni icyubahiro kubera ko ihuriro ryampaye amahirwe yo gukorera abaturage. Uyu munsi sindi buvuge byinshi, ati ngiye gukorana n'abaturage ba Bukavu kugira ngo twese hamwe tuzabashe kugera ku ntego za AFC M23. Yashimye kandi ubuyobozi bwa AFC kubwo kumugirira icyizere bukaba bwaramuhaye ziriya nshingano. Ku wa gatatu tariki 11 Kamena nibwo Busu Bwangwi Nshombo Patrick yagizwe guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo asimbuye Birato Rwihimba Emmanuel uherutse kugirwa umuyobozi w'ibiro bishinzwe uburezi ndetse no guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari mu mujyi wa Goma. Busu Bwangwi Nshombo Patrick asanzwe azwi cyane muri Kivu y'Amajyepfo ndetse mu mwaka ushize wa 2024 ari mu bari bahataniye gusimbura Theo Ngwabije wahoze ari guverineri w'iyi ntara. Icyo gihe yabaye wa gatanu mu matora yasize Jean-Jacques Perusi wahunze Bukavu M23 ikimara kuhafata ariwe utorewe kuyobora
iriya ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Tunyarukiye ku kibuga cy'imirwano dukubite tubangura tubabwire ko ituze ryongeye kugaruka muri centre ya Kabare nyuma y'imirwano ikaze M23 na Wazalendo bamaze iminsi bahanganyemo bwana Sanzefura. Yego, ku munsi w'ejo nibwo ubuzima bwongeye kugaruka muri centre ya Kabare ndetse n'abaturage batangiye gusubira mu mirimo yabo nyuma y'imirwano ikaze yari imaze iminsi icicikana mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo hagati y'abarwanyi b'Abazalendo ndetse na M23. Ni imirwano yabaye rero kuva mu cyumweru gishize mu bice bya Kabare, aho yasize yangirije ibintu byinshi cyane muri aka gace, abantu benshi bahasiga ubuzima, abandi barakomereka, ibigo by'amashuri byinshi birafunga, imiryango y'abanyeshuri barahangayika kubera amasomo yahise ahagarara. Nubwo rero hari ituze, gusa hari amakuru avuga ko ngo iri tuze rishobora kuza kongera guhungabana ndetse ubwoba ni bwinshi. Hari imyiteguro y'urugamba. Yego, aha ni Kabare. Yego, ni hamaze iminsi barwana coalition iturutse muri hariya muri parike ya Kahuzi Biega. Byagiye bigora cyane abarwanyi ba M23 ariko bagiye banasubiza inyuma ibyo bitero. Yego. Magingo yanga rero aha Kabare ubundi higanjemo imihanda ngirimo abantu bake bakora ibikorwa by'ubucuruzi n'ubwikorezi, bakaba bakomeje rero kugenda bagaruka buhoro buhoro, bari gucuruza, bari gukora ibikorwa bya buri munsi. Yego, ko abaturage rero basubira mu mirimo yabo ya buri munsi, ni nako bagaragaza ubwoba bw'uko imirwano ishobora kongera kubura igihe icyo ari cyo cyose. Bati rwose ntitwizeye ko umutuzo twawutinda. Yego, ku kijyanye rero n'amasomo, abanyeshuri amashuri yisumbuye ndetse na primaire ubwo ngubwo mu ishuri rya Kamole, iri shuri niryo ryonyine ryatangiye amasomo. Rero ryatangiye nayo ku wa kabiri mu gitondo. Andi mashuri agera kuri 5 yo muri aka gace akomeje gufunga imiryango bitewe n'ingaruka z'imirwano yanageze kuri aya mashuri. Abanyeshuri rero n'abarimu bo muri ibi bice bakomeje kugaragaza ihungabana ryatewe n'urusaku rw'imbunda ziremereye cyane n'ibisasu byaturikiraga hafi y'ayo mashuri yabo, ndetse n'umunyeshuri umwe akaba yararashwe akahasiga ubuzima ubwo imirwano yari irimo yibasatira. Uwitwa Sami Mulemangabo ni umwe rero mu bayobozi ba sosiyete sivile muri teritwari ya Kabare, avuga ko nubwo hari ituze ariko ubuzima butarasubira mu buryo neza kuko abantu bataratangira kwizera umutekano wabo. Muri centre ya Kabare haragaragara ituze rigereranyije, abaturage rero ngo baracyanafite ubwoba. Amashuri magingo ngaya yongeye gufungura amwe n'amwe. Rero kugeza ubu ngubu inyeshyamba za M23 ziragaragara mu duce twose two muri teritwari ya Kabare, zirahagenzura hose. Aho rero birukanye Abazalendo, babirukanye kuva kera bagahungira mu ishyamba rya muri parike y'igihugu ya Kahuzi Biega, niho bagitera baturutse. Yego, ibi byose rero ni biri kugenda bitangazwa muri teritwari ya Kabare. Bibaye kandi mu gihe ubuyobozi bw'akarere na MONUSCO basabye impande zombi gutanga umutekano urambye ndetse no gukomeza ibiganiro bigamije guhagarika burundu imirwano kugira ngo abaturage basubire mu buzima busanzwe. Kongere tunyarukire Bukavu, hari amakuru aturutseyo. Birabwo ko abantu 6 bo mu muryango umwe bakomerekejwe bikomeye mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere. Byari bitaratangazwa ariko amakuru atugezeho avuga ko ngo byagize gutya biratungurana cyane. Urumva ni byatangajwe n'abatangabuhamya bavuga ko ngo nabagizi ba nabi binjiye ku ngufu mu rugo rw'umuryango wa Masha Balemba. Uyu Masha Balemba uzwi ku izina rya Lenoir ni umwe mu bazwi hariya. Ngo bahise rero aba bagizi ba nabi bahise bakimara kugera mu rugo rwe bahise batangira gukubita no gutoteza abagize urwo rugo. Nyuma yo kubahohotera no kubakorera iyicarubozo, babasahuye amafaranga menshi, ibikoresho by'agaciro birimo zahabu, telefone ngendanwa ndetse n'ibindi bikoresho bifite agaciro. Bamwe mu barokotse rero icyo gitero barashwe amasasu, abandi bakomerekejwe bikomeye n'imipanga ndetse n'imyambi. Ubu bose rero bakaba barimo kuvurirwa mu bitaro mu buryo bwihutirwa kubera ibikomere bikomeye. Iyi nkuru yababaje benshi ikanongera no gucengeza ubwoba mu mitima y'abaturage ba Bukavu, aho umutekano ukomeje kuzamba umunsi ku munsi.
uyu mujyi ugenzurwa na M23. Lubala Nicolas ni perezida w'ihuriro rya Nouvelle Dynamique de la Société Civile mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, yavuze ko ibintu bigeze ahakomeye. Ati nta joro rishira hatabaye igitero ku muryango runaka. Ati abaturage babayeho mu bwoba bukabije, batazi uwo bareba ngo abafashe. Ati ibi ntabwo byakomeza kwihanganirwa. Yamaganye bivuye inyuma umutekano muke uri gukaza umurego muri Bukavu no mu nkengero zaho, ndetse asaba inyeshyamba za AFC M23 ziri gufata umujyi gutanga umutekano ku baturage n'ibintu byabo. Societe civile nayo yasohoye itangazo rigira riti iki gitero ni ikimenyetso gikomeye cy'uko abaturage ba Bukavu batakigira uwo babariza, bumva baratereranywe mu gihe urugomo n'ubugizi bwa nabi bibaye bisanzwe mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ubuyobozi bw'igihugu, ingabo ndetse n'inzego z'umutekano zirahamagarwa gufata inshingano zo kurinda abaturage no guhangana n'ubwicanyi buri guhitana inzirakarengane buri munsi hano muri mujyi wa Bukavu. Bwana Nsanzimfura Jarimura, reka dukomeze turebera hamwe n'andi, ariko hari uwitwa ngo ni Colonel Kayina uvuga ko hari umugambi ari gutegura kuri Tshisekedi, ngo ndetse aramusaba ko yegura vuba na bwangu by'ako kanya. Uyu Innocent Kayina wahoze mu bayobozi ba M23 uramuzi? Yego, uyu rero nawe arabizi ko yishingiye umutwe we wa CNRC, urumva? Ariko mu nyandiko yatanze ndende rwose, umutwe we wa Coalition Nationale pour la Libération du Congo baravuga ko ugiye guhagurukira Tshisekedi, natava ku butegetsi baramukuraho. Ibintu ni bibiri, umutwe ukorera muri Ituri birakomeye. Tshisekedi abamwanga cyangwa se abamurwanya ni benshi, abari kumuhigisha uruhindo nabo ntibagira ingano. Narora nabi biramubyarira amazi nk'ibisusa, natava ku butegetsi kamubayeho. Turebera hamwe rero uko byifashe Irucuru. Yego, muri Kivu y'Amajyaruguru ni urugamba n'ubundi rwazindukiye ku munsi w'ejo mu bice bitandukanye byo muri ino teritwari ya Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru, hagati ya M23 ndetse na Coalition. Magingo yanga rero kuva mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 16 Kamena 2025 nibwo iyi mirwano yabaye, yari ihanganishije umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC. Nubwo haracyari umutuzo mu haracyari ubwoba. Magingo yanga ari amakuru aturuka muri ibi bice aravuga ko iyi mirwano yabereye mu bice bya Busumba ndetse na Bunkuba, ni ibice biherereye mu birometero 10 uvuye muri centre ya Mweso, ni muri groupement ya Bukombo muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atandukanye aragaragaza ko humvikanaga urusaku rw'intwaro ziremereye cyane ndetse n'izoroheje mu gihe cy'isaha iyo kuva ku isaha y'isa 2 kugeza ku isaha y'isa 5 za mu gitondo. Ni imirwano yanatumye abaturage benshi baturiye muri bice bahunga ku bwinshi berekeza ahitwa Buhumbira no mu bice byo muri teritwari ya Masisi, bahunga iyi mirwano yaberaga hano Irucuro. Urugamba rero rumaze iminsi rubera muri ibi bice kuva no mu cyumweru gishize, aho ingabo za leta ya Congo FARDC zagiye zigaba ibitero mu birindiro bya M23, gusa M23 bikarangira isubije inyuma ibi bitero inshuro nyinshi. Biravugwa ko kandi mu cyumweru gishize n'imirwano yanabereye ahitwa Katsiro, mu gihe abaturage nabo ngo bahahunze kuko ni imirwano yanasize ibi bitaro bya Katsiro yego, nabyo ngo bisenyutse mu buryo bukomeye cyane. Imurenge rero naho amakuru aturukayo naya, nubwo mu Minembwe no mu nkengero zayo hiriwe ituze ku munsi w'ejo, amakuru ari guturukayo aka kanya, amakuru yaranze umunsi wa kabiri ngo habaye ubukonje budasanzwe. Ni amakuru dukesha abaturiye muri ako karere kazwiho kuba gaherereye mu misozi miremire yo muri teritwari ya Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Bagize bati Rugezi, Mikenke na Minembwe ni amahoro, nta hantu na hamwe higeze humvikana urusaku rw'imbunda nk'uko byahoraga. Nubwo muri aka karere gasanzwe gatuwe cyane n'abanyamurenge kiriwe neza uyu munsi wa kabiri tariki 17 Kamena, nyuma yaho mu minsi ishize hagiye karangwamo n'intambara, ariko nyamara ngo kabayemo ubukonje budasanzwe. Ati haratuje ariko hari ubukonje bwinshi, habaye nk'indondo.
urumva ubwo bavugaga indondo ya Rurambo cyangwa indondo ya Bijombo. Mu busanzwe mu Minembwe cyane cyane ku Kaziba, Irundu, Runundu, Karingi n'ahandi hakunze kuba indara ubwo ni iki? Yego, hakunze kuba barara muri aya mezi. Ati muri aya mezi tugezemo nk'ukwezi, yego, ati muri aya mezi tugezemo nk'ukwezi kwa gatandatu no kwa karindwi bijya kugera mu masaha ya saa 9, bijya kugera mu kwa 9 imaze ngo gushyiraho. Ubwo ni indara, bizajya kugera mu kwa 9. ubwo ni indara cyangwa ni bavuga izimbeho ngo ninda indara ituma imisozi yuma. Indara subwo ni nyuma kabwe abantu bacu baza kutubwira tara rwose uri hari Murenge amakara yaduhaye. Indara ubwo tubivuga bwo gucyo nyina bariyo abahazi bagasabaza ururimi neza barabyumva neza. Ngo ni indara ituma imisozi yuma cyane ndetse ubundi igatwika n'ibihuru bimera ku misozi ndetse no mu bisambu. Noneho rero aya makuru akomeza avuga ko bwarinze bwira nta kazuba karashe. Tekada iri wari icura burindi. Ibyo byagaragaye igakangara, Kalonge, Rundu, Minembwe Centre, Kaziba ndetse na Mishashu ndetse n'ahandi muri ibi bice. Ahitwa Bibogobogo byifashe bike. Yego rero uwashinjwaga kuba ishyano ku banyabibogobogo cyangwa ko ari abanyamurenge batuye muri ibi bice, yego, magingo ya ntakiriho. Rero witwa Kijeyi wari umumayimayi, niwo wibaga ihene z'abanyamurenge baha mu Bibogobogo muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Ku munsi rero wo kuwa mbere tariki ya 16 Kamena 2025 nibwo amakuru yavaga muri bice avuga ko witwa Kijeyi yagiye hanze avuga ko ngo yishwe ngarozwe n'abafurero. Yego, uyu Kijeyi uyu nguyu yapfuye mu buryo butunguranye. Yego, ibi rero byagiye nabona bigarukwaho kuko amakuru akomeza avuga ko umurambo we ushobora kuba warashyinguwe, yego murambara warashyinguwe, yego, ku mugoroba w'ejo. Yashyinguwe rero ahitwa Magunga. kabisa ni ibyo ngibyo. Urumva mu Bibogobogo baratuje kuko uyu ni wabagabagaho ibitero, ni wo wabibaga, ni wo wateguraga udutero shuma. Ibi byose rero abanyamurenge baha mu Bibogobogo barabikize niko navuga. Komereze mu Burundi. Dukomereze mu Burundi. Igihugu cy'u Burundi haravuga ikirera. Yego, inkuru iri kugarukwaho cyane ariko tugaruka mu Rwanda. Duhere mu Rwanda. Turebera hamwe inkuru ya Ingabire Victoire watumijwe n'urukiko rukuru. Yatumijwe n'urukiko rukuru. Yitwa Ingabire Victoire umuhoza ufite ishyaka Dalifa umurinzi ritemewe n'amategeko mu Rwanda. Yatumijwe mu rubanza rw'abakekwaho gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda ruri kubera mu rukiko rukuru rwa Kigali. Uru rubanza ruregwamo umunyamakuru Nsengimana Theoneste n'abandi 8 barimo abahoze ari abanyamakuru ba Dalifa rwakomeje ku ya 17 Kamena 2025. Sibomana Sylvain ufatwa nk'umuhuzabikorwa w'uwo mu rugambi niwe watangiye abazwa kuko yari atararangiza impamvu z'ubwiregure bwe. Yego, urukiko rero rwatangiye rubaza ibibazo bikomeye cyane bifitanye isano n'amahugurwa abo banyamuryango bagiyemo ndetse n'ibijyanye n'umunsi wiswe wa Ingabire Victoire Day wo kwizihizaho ubuzima bwa Ingabire Victoire, IVD, Ingabire Victoire Day wari wateguwe. Bisomana yasobanuye ko amahugurwa yateguwe kandi aterwa inkunga n'uwitwa Asampo, ariko ngo ubushinjacyaha bugaragaza ko aba bombi bari bafitanye imikoranire ya hafi na Ingabire Victoire. Bwagaragarije ko rero ngo ubutumwa bugufi bwo kuri telefone bwagaragaraga ko Ingabire Victoire hari amafaranga yahaga Sibomana yo kumufasha mu buzima busanzwe najyanye n'aya mahugurwa. Ku rundi ruhande kandi umunyamakuru Nsengimana yavuze ko amashusho yatambukijwe ngo yayahawe na Ingabire Victoire kandi ko ngo ni nabyo yagombaga gutangaza ku ya 14 Ukwakira 2021 ku munsi wa Ingabire Day, ari we ngo wabimburiye, bityo
batari akwiye kuryozwa ibyo yavuze. yego Ubushinjacyaha ntabwo bwagaragaje isano iri hagati y'amahugurwa na Ingabire ndetse n'uyu Nsengimana, gusa biravugwa ko Nsengimana yafashije aba bantu gutegura iyi gahunda abinyujije kubaha urubuga ku muyoboro wa Umubavu TV, bakavuga amakuru y'ibihuha aharabika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ingabire Victoire yavuzwe kenshi muri iyi dosiye igiye kumara rero imyaka igera kuri 4, ariko ntabwo yari yahamagawe n'urukiko kugira ngo atange ubusobanuro. Urukiko rwahise rubaza ubushinjacyaha impamvu Ingabire Victoire atabajijwe kandi avugwa cyane muri iyi dosiye. Bavuga ko ruhamagaza uwo rushaka, ariko iperereza rigikomeje. Rushingiye ku ngingo y'106 iteganya guhamagaza mu rubanza abafatanyije icyaha cyangwa ibyitso bataregeye urukiko, rwategetse ko Ingabire nawe azitaba urukiko akagira ibyo asobanura. Iyo ngingo igaragaza ko iyo urukiko rusanze hari impamvu zatuma hakekwa abandi bantu kuba barafatanyije gukora icyaha cyangwa se ari ibyitso by'ukurikiranyweho icyaha, rurabahamagaza ngo bagire ibisobanuro batanga muri urwo rubanza. Ikomeza yerekana ko iyo urukiko rumaze kubaza abahamagawe mu rubanza rugasanga nta bimenyetso bituma bakekwaho icyaha, rufata icyemezo cyo gukomeza iburanisha batongeye guhamagarwa. Iyo rusanze ibisobanuro batanze mu by'ukuri ngo bidahagije kandi urukiko rugasanga hari ibimenyetso bibashinja icyaha, rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza buhereye ku byagaragajwe mu iburanisha. Uru rukiko kandi rwategetse ko Ingabire agomba kwitabira uru rubanza tariki ya 19 Kamena akagira ibyo abazwa bitandukanye. Nuko mu minsi yabanje rero yanyuzagamo akarwitabira agiye kumva uko abaregwa biregura. Ingabire Victoire wabaga mu Buholandi yageze mu Rwanda mu mwaka 2010 ubwo yari akiriye mu ishyaka FDU Inkingi. Yafunzwe muri uwo mwaka ashinjwa ibyaha birimo kugambanira igihugu no kurema umutwe utemewe. Arekurwa mu mwaka wa 2018 nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida Paul Kagame. Mu mwaka wa 2019 yashinze Darfa Umurinzi, asobanura ko kuguma muri FDU Inkingi bitari gushoboka bitewe n'uko abanyamuryango bayo bakorera hanze. Ngibyo rero ibya Ingabire Victoire. Yes, hanyuma mu Rwanda hari abofisiye bagera ku 108, abofisiye bakuru 108 bo mu bihugu 20 barangije amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama. Wabimenye Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente ni yabasabye abasirikare baturutse mu bihugu byo hirya no hino n'abasirikare 108. Yego, bari basoje amasomo ajyanye n'imiyoborere mu bya gisirikare cyitwa Senior Command and Staff Course mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama. Yes, Minisitiri Nduhungirehe rero w'Intebe Edouard Ngirente yabasabye urumva yabasabye gukomeza gushyira imbaraga mu kurinda ubusugire bw'ibihugu byabo ndetse no kurangwa n'indangagaciro nzima. Yego, abasirikare kabisa ubona ko batojwe neza. Yego, bagiye rwose kugaragaza ibyo bamaze iminsi batozwa. Yego, hanyuma dukomeze n'andi makuru. Muri Uganda rero Museveni yemeje ko abasivili bagiye kongera kujya baburanishwa mu nkiko za gisirikare. Muri Uganda rero itegeko nk'iri ryari risanzweho gusa riza kuvanwaho, urabyibuka. Nyuma rero yuko muri Mutarama urukiko rw'ikirenga rwagaragaje ko rugiye gusubizaho kujya ruburanisha abasivili mu nkiko za gisirikare. Rero mbere yuko rivaho iri tegeko abasivili muri Uganda bashoboraga kuburanishwa mu nkiko za gisirikare. Ibi rero ni nabyo Museveni yasubijeho kuko itegeko rishya riravuga ko perezida
wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ngo yashyize umukono kuri iri tegeko, avuga ko rihaye umugisha. Rero umuvugizi w'agateganyo w'igisirikare cya Uganda UPDF Colonel Chris Mageze yabinyujije ku rubuga rwa X yitwa Twitter, yatangaje ko iri tegeko ngo ryitezweho gukemura umutwe w'ikibazo cy'ubugizi bwa nabi bw'imitwe yitwara nka gisirikare ishingwa mu buryo bukomeye cyane. Ndetse magingo aya ngaya itegeko ryemerera inkiko za gisirikare muri Uganda ryongeye gutorwa mu gihe igihugu gikomeje urubanza rw'umunyapolitiki Dr Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi. Uyu Besigye akurikiranyweho ibyaha bikomeye cyane birimo kugambanira igihugu, guhirika ubutegetsi bwa Museveni. Gusa nyuma yo yitabwa muri yombi rye, urukiko rwa gisirikare rwambuwe ububasha bwo kumuburanisha. Ibi byose rero bikiri kugenda bikigwaho. Museveni kandi mu bihe byashize urabyibuka yagiye agaragaza ko inkiko za gisirikare zifasha gukemura ibikorwa bitemewe by'ubugizi bwa nabi. Yego, muri Kenya naho rero abapolisi bo muri Kenya ku ya 17 Kamena bishe barashe umuturage wari mu myigaragambyo isabira ubutabera impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu yitwaga Albert Ojwang uherutse gupfira muri kasho ya polisi. Amashusho agaragaza n'amashusho nabonye akwirakwira, urumva, agaragaza uyu muturage wacuruzaga udupfukamunwa rwagati mu mujyi wa Nairobi afatwa n'abapolisi babiri bambaye kasike, bamurasa mu cyica ahagaze yitura hasi. Nyuma yo kuraswa uyu muturage bigaragara ko yari umuzunguzayi. Abapolisi bahise bagenda, abaturage baba ari bo bafata umurambo bawukuraho. Perezida w'umuryango w'abanyamategeko muri Kenya yitwa Faith Odhiambo yamaganye imyitwarire y'abapolisi agaragaza ko idakwiye kwihanganirwa. Umuryango Croix Rouge watangaje ko hari abakomerekeye muri iyi myigaragambyo, bityo ko uri kubaha ubufasha mu rwego rw'ubuvuzi. Wagize uti amatsinda yacu ari Nairobi rwagati afasha abakomerekeye mu myigaragambyo ikomeje, biteguye gutanga ubuvuzi bwihuse dufasha ababukeneye. Imyigaragambyo rero yavuzwe n'urugomo rwakozwe ahanini n'amatsinda bikekwa ko yahawe akazi, arimo ayari yitwaje inkoni ndetse n'ayari kuri moto nyinshi. Abagize rero bari bahishe amaso kugira ngo batamenyekana. Icy'ingenzi abigaragambya basaba ni uko umuyobozi wungirije wa polisi Eliud Laga yakwegura kandi agakurikiranwa n'ubutabera, amushinja rero guharabika uru rwego rw'umutekano. Lagat yamaze kwegura by'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Nibigaragara ko rwose nta ruhare yagize mu rupfu rwa Ojwang, azasubira mu nshingano. Ubwo nibigaragara ko nta ruhare yagize nibwo azasubira mu kazi. Iran rero yatunguranye bwana Nsanzimfura Jarimura ubwo twambutse inyanja ngari. Iran yasenye ambasade ya Amerika muri Israel. Ni ikintu cyababaje cyane Donald Trump. Yego, tugana ku musozo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahita anahagarika ibiganiro ari kugirana na Perezida Vladimir Putin. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Israel iraguma ifunze nyuma y'igitero cya misile cyagabwe kuri ino ambasade. Ndetse Iran iki gitero yakigabye mu gitondo cyo kuwa mbere, urabyibuka, nk'uko byagiye bitangazwa n'uhagarariye Amerika muri Israel witwa Mike Huchabe. Ambasaderi Huchabe yatangaje ko ibisasu byaturikiye hafi y'ishami rya ambasade riri i Tel Aviv bikangiza bimwe mu bikorwa remezo, ariko nta muntu wigeze akomereka cyangwa asige ubuzima. Ibitero kandi bibaye mu gihe intambara hagati ya Israel na Iran imaze iminsi igera kuri 5 irimo kugenda irushaho gukara. Iran yamaze kwemeza ko yarashe misile zirenga 100 zigamije kwihorera ku bitero bya Israel bagabye kuri Iran guhera ku wa gatatu, ndetse bihitana na bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya Iran. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari yaraburiye bikomeye cyane Iran ko igomba kwirinda kugaba ibitero ku nyungu z'Abanyamerika. Amerika rero igishobora gukoresha imbaraga zayo zose z'igisirikare mu kwirwanaho no kurengera iyi ambasade yayo. Umutekano uracyari muke ahitwa Tel Aviv ni mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Israel, aho ibi bitero byahitanye abantu nibura 8 bagakomereka benshi cyane.
Ambasade ya Amerika yatangaje ko rero amabwiriza yo kuguma ahantu hose ngakomeje, ni ukuvuga ngo ni guma aho uri. Iran rero yatangaje ko ngo yiteguye no guhagarika ibitero, ariko igasaba ikintu kimwe amahanga, kugerageza kutabogamira kuri Israel. Iran nikivuga ikivuga ati murekere aho ngaho.